Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabaray kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Shout out kada kayamin listeners, likers, commenters, ken subscribers. Kastamet karagiti supporters ti drama mi nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan Arapol 1. Makapabilib tumay. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Apay ngay akas taw eh. Asinot ka apam, dita cellphone mo, baka Daytoy man ang babae, bastos. inan ano na kaaya. Sinalawasawan nak. Nagpasalawasaw ka man. Kasanaw, kano agsasao kat pudpudnaw. Makapabilib tumat. Kasta talaga ti patalastas wano komersyal. Sana mabali namat matay na ngagsasaw. Masapol na nabnabiyag ako namlano pudpud nula uray. O ita, naala ka. Nagdaras ka ngamin na mamatpatay. Anak ti Diablo, kinde. Anya aya, ti problema mkin kwa na. Sayang, jay kwarta ka sa nga ribaw. Awam mo't nagbaliwan ti kudil kaw. Nagbaliw mo. Awam mo't ti makita ka nagbaliwan na. Andya ka taawanan. Awan mo't ti makita ka nagbaliwan na na eh. Anya nakitam ayalakay. Kimri et ti kodil ma o kan ngimisay. Unay daytan kaka. Aguray ka man ta agkomentak. Marwam kayon Asinot ka pa yun na. Nay, daytoy man nay. Ni, dahi tamot cellphone ti tuduyaw. Daytoy a babae. Anyat nagan na. Ay, yak man amaw. Di yumot ka ayam am mo ngam kap apayaw. Kanulino ko nakiti namin dwa. Namin doa. Wan. Bastos daytoy. Nasing putak nga men. Kunada pa nagtalak ko iti pada ka tao. Iso nagtalak kun kuan iti namin dwa. Kat ay na 2,000 mo tinaala na kanyak nga awan tinapasamak. Napasamak. Wan. Imbaga na nga umubing tilangak iti 5 minutos laeng. 5 minutos laang? Umubing kayon? Iti 1,000 pesos laang? Kaya isumot ti kunana. Kan isumot timpakita na. Ay, nagdemo, ti kayat ka asawan. Wan. Adamot padak abakot. Anang ipakitaan na. Iti pa nagbalbalew. Iti langa. Nan, kitakman. Kitam dito kita makapabilib tumot. Buyaam I-apply ko na ito likido iti rupa ni Nana Akastoy. Kalpasan na. Igusugos ko iti rupa na dahito silver metal. Agora kayo na.
Nay, apay nga impus mo? Dahil talang baganan kat kinaulubudan. Silver kunana dita metal. Agsungani. Ay, anya. Ay, ituloy ta abuyaan. Nalamuyot nga igusugos ko iti rupa ni Nana Akastoy. Oh, makita yung epekto na? Awan pa may sa minuto kat imubing kan makapasalibukag ti resulta iti rupa na. Kitaan nyo gani, sumil sila. Ako rin na lang. Dahil ta kunana sumil silap. Kat no inikan na iti likido apagpasilap. Di ka sumil silap. No ikamot na itarupam, mabalin na sumilap mo. Ay, ituloy ta man, ituloy ta. Oh, kitaan nyo ti bangi rapingping na oh. Ay, lumablabaga kasla kudil ti ubing. Agora kayo pa. Kasano adi lumagbaga kat ingusugos na mo dahil ta metal itiro pa na. Oh, padasan niyo nga ramidan na nang. Gusugusan niyo tarupa yaw. Uri awan ni kabilyaw. Basta gusuguso niyo kat lumabaga. Ay, alaman. Sige, gusugos. Agsarmingak man. Data. Limabaga kasla ubing agpaysaw. Makita yun. Ngam, kalpasan ti may sa minuto. Ag subli ti sigo da maris ti kodilyaw. Ay, anak ti Diablo ki dia pa ng luko daytan. Nalawag makita nga awan nagbaliwan na taro pati modelo dita. Laikan lang iti liquid na sumilsilap sa naigusugos. Di kaslay mo bing kampay ide. Ngam, makita mo ti kurarot na. Sana nagbaliw. Naala kayo lang iti panagsasaunay ta babae ang nagdemo kung nagpatalastas. Ay, unay daytan kaka. Tatang, bagaan nyo ngamin ni Nanang, tasardengan nan tagkita-kita iti cellphone. Mas daawak Sana madidigra. Ang kita-kita latta. Ay na, ni Nanang aya, kayat napaymut piman ti umubing. Ang daya mat umubay. Bumakait kan lumakay tayo amin. Saan kat nga umubing? Isuat, ibagayo kin ni Nanang tatang. Paiman tabagbagaak manan. Tanay, talaga nga kita-kita iti cellphone na. Biro kan nalatta ti pagpaubay. Unay daytan kaka. Amam bakit? Ang interes ka ngamin unay. Iso nalakakaamamat patay no day pakita na iti cellphone. Uno nagtiba naga makita mi ti Facebook kan YouTube. Kas kada no nya pa di taas social media. Kas iti na iti babae nagsasaaw. Makapabilib tumat. Talaga kasta bakit? Saan mo ta mabalin ti matmatay nga agkomersyal? No di kat nabnabiyag. Tano saan? Awan mamati katakwada. Pasapula nabnabiyag kunak manayin. Overacting. Kaslamat iti drama No underacting ka, no matmatay ka. Ay, matmatay mo't ati dumngagkan ka. Ay apay ngay dagiti artista? Mapaubing damot ti bagbagida kun langada. Wen angam saan a permanentay. Sa bali lang jay agpa-surgery. Saan mata surgery ti boy-boyaam no di kat pidasan da tirpro pa da. Sana iridis-ridis ti rupa da. Massage kunamot alakay saan arides. Iso matlanay ta. Ridisin da ti rupa da tapno lumabaga. Inton kwan. Nagyudyuda ta rupa. Ay salit ki iday. Anyang amin ay tirantam ngagpapaubeng bakay. Ay tapno ko amot Tapno ko Tapno agpaaram ka. Nagkunamot langgong. Apay nga may anas kan ngagpaubeng.
agpapudaw kan agpapintas ka. Tapno may mayat mo't labuyaan ti rupak anapintaas. Ay, unay daytan ka. Tatang, pansinin niyo mo't ngamin ni nanang. Pampansinak mat, alangan nga agdungdung par kami dito balay nga awan pinansina. Agpapapansin laeng dayta. Kaya't na amay ayo kayo akanayon iti langana. Amuyo mo't kan ti bumakot, kasmutlay ti lumakay Nga agsapul damot iti pansin, uno ikan ida iti importansya. Adula amin na ita. Saan akas tatang? Di ka makita ni Nana Turya? Isumot ti reklamo na kinilakay na. Ta saanan akayat nilakay na. Nagsapul ito ubing. Madi ati kasta. Uray siyak mo't Nadan to asawa kat baybayan na ko no bumaketak. Ay, jak mo't kay ti kasta tatang. Iso, ama awatan tayo ni nanang. Anya pa lang amin di sapulin na kat inayat ko may. Tadyak mo't insok-sokat. Dandan ni amin alalakay dito kat insukat na ti asawa na. Siyakat saan. Kalpasan na. Kaya't nakpayla sulisuga. Saan mo't siguro apan ang sulisog dayjay tatang. Kaya't na lang amin tinaren ti kinalapsat wano kinapintas na iti imatang yo. Bakitan? Naidaitan? Abaw, nadabarsiya abaw. Edita anak. Kita man di tao di nga agapapaw. Nangag ko tatang, dito'y ayaday jay. Di tagait. Nadabarsiya abaw. Pidrika tinagan ti parsiyaw. Ay, ninanang nga rud at akin parcel. Mabit lang, sir. Sigurado nga dabayad na dayjay tatang. Inkay baga kananang makta isut mapan mangala. Isaw ti mangbayad. Tatang, nay, dayjay magaya man ni nanang. Aw-awatin ng ti parcel na. Anyaman nga tadaytan. Sana maumuma nga agur order iti online ti Jaskay. Sana madidigra. Ay unay daytan na bakbakitan. Lamin ano kan anapi kibakit. Gimatang ka manayon iti online. Isumag tinanggatangan ni Paseng. Isu amamati Ta makitak kat saan unay anamaganti kudil na. Imubeng kan pimudaw ni Paseng. Manay? Ay nalakay. Saan ka kadi ako mun kontra? Taday talang mo tiragsak ko. Kan gonggonak nga grigrigat. Saan mo agong kunaan ti bagay miti pasigapi kay? Tapno saan ka ngagbali na peke? Anya? Kasano kumangay ngagbali na kapeke? Sa balinton ati langam. Amangan mo iti kauusar mo iti peke kat agbalin kan nga alalya. Ay unay mo daytan ka. Apay akasta kayaw. No kayat asawa yu agpapintas. Di yu kayat. Ngam no makakita kayo dita iti napinturan ti rupa na ababae kat kasta unay mo ti panang pereng yu kadakwada. Saan akasta bakit? Saan mo apagpapadaan lang iti lalakay? Kaskin ni badong, dua ti asawa na, limod jay maysa. Isut pagapapaan da kini bakit na, aging ga nagsinada. Isuda Apay kayat mao nga isukat ka. Ay, saksak bayak dayta, isungag papapintasak lakay. Agdwa-dwa ka iti asawam no kasta. Ay unay daytan. Amuyo na nang nasingpot ni tatang. Pagulidaran nga ama. Saan nga agluklukaw ha kasi tidaduma. Tamok nga si kasunti bagbagay. Nasaya at matkat di dayta. Ngam agtalag kayo kumakanayon ka ni tatang. Ay narigatan, adon ti kasta dito'y lugar tayo. Jak kayat ti may pada. Ay
Nanang, saan nyo ka di abot-but ngan ti bagbagiyo? Nasingpot ni tatang. Amoy na tata, asawa yo. Amo ka nga saksak bayak laeng mo ti masakbayan. Anya ti amok ngay, no agbaliw to ti panawan. Negative kayo manan. Dayta ti makadadali ti may sa tao. No agbalinan a negative, tila pagamam kanan. Kas iti dayta. Jello, anak, maawatan naklaktan. Kat sardengan na kun abagbagaan, ta sa anak nga ubing abasit. Amok tar aramideg, o nay daytan. Sino ka? Di nakman ang awan iti kastalakay. Si kakadidayta, bakit? Ay unay kamutan lakay. Imbisa, wow, nagpintas kamutan bakit? Kunam kumamot, ngum kasla nakakita kay talalya. Ay napoy. Apay na takiday mo ta nagpuskol. Kan naglawa mo ti sinakop na di tamuging mo. Sakit na kita matam. Kasla na disnog. Ha? Pati taping-ping mo. Kasla na sipat-sipat. Ay unay daytan bakit? Anyat inararamid mo ni taropam. In ka man nagsarmeng. Sinarmi nga kunti rupak. Sakbay arim mo arak iti parlor. Nakitak akasla ak agrurupa nga artista. Ay unay daytan ka. Talo kami ababakit ang nagpaayos si Jay parlor ni bakla. Iso ang nagpipintas kami at talo ababakit arim mo ni Jay. Ay unay daytan. Kaam-amak mutan talang ang bakit. Na? Isublem bisigo na kiday mo. Sa nakasta kiday amin na nakalawlawa ta sinakop na. Sa ngay tarya na kiday, nagalas. Makapainsulto ka, ma. Tinungpis na kumatan. Ay, urala nagkulalan tit makita. Tapno mamurmurayan tamatam. Kat makitam ti hustaw, a kinapintas ka. Langgong. Ayaw na daytahan. Madi, itinaramid yun nanang. Ay, madmadi tinaramid ti amam Jello. Lalaisin na kiday. Nanang, mapnag kay ngaminan ti adda alangayaw. Nagsaya at abuyaan ti simple alanga. Jello anak, amudak kumamot nga presyaran. Napintas kayo, mate. Urewan make-up yaw. Amam ngamin bakay. Rugi-rugi tamla tarupa mitikas tangar aramidam. Gastos pa'y. Ragsak ko da ito lakay. No napatugak ka da kayaw, saan nyo ngay paidam mo tati ragsak kaw? Tasan mo tadakis tag-make up? Kan ragsak kaw ti mangurno si ti bagbagay. Ngam bakit? Nasubra amat. Tilay taptapal mo ni tarupam. Nagalas nga minon ti kudil ti rupak, ta napuuran. Nagkuskus sa paun, kun nagmapamutan. Iso atap-tapalak. Napuuran gapu ka nagiti agas ngay kamagkabil mo. Saan mo ta doktor tinangibaga ngay kabil mo nagiti nga agas iti rupam? Oray ko maano dermatologist tinangibaga. Wano nangijaya ka nagiti nga agas. Saan may kumpumpurmimot nita? Wanya ngay, di nadadaal sa rupam. Iso atak-tak ka ba maon? O naidaytan? Ala, gusto nga ruden, tamapan ko ipakita iti dermatologist ita. Anyan tumanan ti sumarno ngay tapal mo di tarupa mapangdadaal. Unmat ngagpaiso nanang. Awan kastay simple laeng. Agdiram os tapno nadalos ti rupa. Ikam na ti basit a lotion, kun baby powder o dinalpas. Magmukhang baby ka na. Saan atila itap-tapal yung makadadaal? Kitandak. Awan ti itap-tapal ko. Iso a fresh ti rupak nanang. Nalawanan. Inakpaagasan iti dermatologist. Kadyak to napalan. Dagiti nagbilbilibak dita. Makapabilib dan tumot. Oray, daytan ka. Kun agtalik kayo iti pamilya yo nanang.
Para ka na kami, napintas kayo. Unay daytan ka. Agyaman na ka, numakita yu ti pintas ka. Uwan may talaga amat anak pintas ka bakit? Unmet na Federica. Pamilyam ti mangibagbaga napintas ka, iswa patyamida. Sana tila pagbilbilibam mangipasubukin ka. Una daytan. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Makapabilib tumay. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.